Hallo my sopnat mense. Jo, julle het nou net die lekkerste stort gehad en ek hoop julle het die lekkerste Sondag gehad. Ek gaan gewoon my geself doen en dan gaan ons gewoon lekker skinder, want ek weet julle wil weet wat het ek die naweek gedoen en wat gaan aan en alles daai. So dit is nou hy sopnat skinder session waarvoor julle gewag het. Julle weet mos as eers tuintjies. Okay julle. My tuintjies is nog mooi skoon, so nou gaan ons my gesig doen. Julle weet mos donderdag toe ek hy sopnat outfit aangehad het. Toe het ek ge-MC by Club X / TikTok South Africa se event wat hulle gehad het by Still Crazy. I see. Sopnat guys. Hallo my sopnat mense. And there's also Sopnatas if you want. It's dry, but it's sopnat. And you can drink it. You guys are the white faces of the night. Our communications for TikTok in Sub-Saharan Africa. Thanks, guys. Ladies and gentlemen, sister. Sizzle on the chicken. Don't play with pepper. Who will automatically be disqualified? From Still Crazy is preparing some more food for us, since you guys were so stingy with your portion sizes. So you are more than welcome to dish up for you. We will have a tasting on top, of course, but you are more than welcome. Any food that you see on the counters, ladies and gentlemen, any food is up for grabs. This is the Hunger Games. So if you see something and you want it, you get it. Ek gaan my geself was met die Silky Glow Cleanser. Ek het my een met die borseltjie gegee by Natalie Size in Kraaifontein, so nou gebruik ek vir haar, but I love her too. Dit is vir my 'n baie cool ding. Like donderdag aan toe voel dit ja, I'm living in an answered prayer. Because it was so nice to meet other influencers vir 'n week net op social media sien, you know. En al was influencers van Kenya. And it's our love of food that brought us there. Ek was die MC. Come on God, come on opportunities, come on harde werk. Jy het voel so lekker, voel ek was die hele naweek van my af. Maar dat het nog gewas, ek gaan dan net afdroog. Toe het ons mos nou naturally Vrydagoggend eers in die huis gekom, want ons het nog 'n second location na die event daar by Waterfront. En toe Vrydag toe het ek gewerk en dit was rehearsals en dit was content en dit was alles. Maar Vrydag aan, toe het ons weer gepetsie. Okay julle, nou gaan ons in met die exfoliating tonic. Ja julle, so Vrydag aan, toe was ek uit met my vriende Lendel en Angela hulle, en ons was by Cashmere Lounge in Parow. What? I love that for us. We just know. I have to eat. It's finger looking good. Cheers to the queers. Applause to the horse. If you don't come in it, come on it. Nee, letterlijk, ik kan niet zo voelen. En dat was nog als een redelijk sopnat hoor. In. En obviously as ons mos mense van second locations en dit was hy special weekend. So toe was ons zeros toe, want die was toe ons second location. Really kan julle mos nou dink, ons het weer Saterdagoggend ure mos nou weer die huis ingekom. En toe gister toe kom ons mos nou woeste toe, né? Ek weet nie of julle weet dit is Pride Month nie. Maar toe ons mos nou woeste toe gekom het, toe gaan ons gister aan 9 to 5 toe, want Lawrence en Enrico en Dimitri en al my lekker meubels het daar gehost. So toe sê ek moet uitsteek, so toe steek ek uit, want ons is aan die Sopnat Bible community. En ek moet sê, gister aan was ook 'n Sopnat eindjie. Maar dan kom jullie aan de meubels gaan weer. Ik heb die zo, ik heb die. Die zie je allemaal in meubels en die zo. Dat is ba aan die boekoe. Aan die baba. En kijk hier, als die ballen in bannen. Hey! Praktisch een beetje naar die hoofd van de lekker krijgen dit. Lekker krijgen. In de gang. Alweer zijn we dat goed.
Wala pa ni Luso, kaya yan. Kasi doon naman yung bali doon kaya ko. If my love was legit with me tonight, you for just a little while. Maar guys, hoekom ek nou so lyk julle want vandag het ek letterlik tot 11 uur, 12 uur geslaap en dit reën so geweldig en toe het ek heeldag staan die lunch gemaak, toe doen ek content vir julle, toe het ek 'n bietjie gelê en nou soos weer hier. Het ek gesê ek wil vroeg slaap en dit is nou 9:30, jokes on me. En nou gaan ek in met die hypo, julle weet ek in die hypo, is oost in die wêreld. I love this for me. Môre groceries gaan koop na werk, want ek moet mos nou weer daai groot mens lewe afgee, you know. Maar dit was lekker om net weer 'n bietjie jong te voel en te pepsi, want 'n mens het so baie verantwoordelikhede. Dat beteken jy voel jy die wêreld van verantwoordelikhede sluk jou in. And you need to let your hair loose. En dan gaan ons in met die squalene. I love this for me. Yo, ek hou van as my gesig so lekker sopnat is met sulkie. Voel sommer soos 'n nuwe mens, you know. Okay, julle, en last but not least gaan ons in met die moisturizer. Sien julle wat doen sulkie? Sien julle wat doen sulkie? Julle, ek is ook besig om Farron se boek te lees en ek is nou by hoofstuk 2, maar ek kan nie ophou nie, so ek dink ek gaan dit nou lees voor ek nou bed toe gaan nadat ek nou die vlog vir julle geëdit het. Maar ja. O julle, nou is my gesig so nat. Ek is dit. Julle, dankie dat ek saam met julle kon skinder en dankie dat julle nou sommer my naweek saam mee gespend het in 'n paar minute. Julle moet nou sop na week hê en ek is so lief vir julle. Mwah.